bisobanuka birasobanura ngo bibi harusi wa Kristo ni kanisa itorero. Haleluya. Kanisa la Kristo liko katika fumbo la mke. Ndio maana mwanamke kuna karakteristiki ama kuna vile mwanamke anatakiwa jichukulie akiwa ako katika harakati za kuandaa mipangilio ya ndoa yake. Hariho imyitwarire y'umwana w'umukobwa uha ubukwe cyangwa mu buzima bwe agomba kwitwararika, agomba kuvuga hari agomba gukora, hari agomba gukora. Bwana asifiwe. Nicho kituma hata Yesu wakati alipokuja duniani, Yesu giheyaje agiye gutora abanafunzi ngo kugira ngo bazabane nawe cyangwa bazakora umurimo azabasigire, ntabwo yagiye kugenda gusa, hakuenda tu. Hapana, aliangalia watu ambao wako na karakta ambayo ni ya bibi harusi. Ndio maana wakati Yesu alikuja, hata wakati wa ubatizo wake ukisoma katika Yohana Mathayo katika sura 4, wakati wa ubatizo wa Yesu wengine walikuja kubatiza. Abandi baje kubatiza. Arabale ngo mwende turi karakta, tumushike kwa kisozo kubabana ngana. Kumurabage, murabana neza. Yesu walivuze. Arabwe ngo abana b'inzoka ngo namwe baraje kubatiza. Abana b'inzoka kubobana abana ubwana tusho. Watoto wanyoka kizazi kinaiti. Haleluya. Yesu alipotaka kuwachagua wanafunzi 12 ambao watakuwa ni wengine watamfanyia kazi isipokuwa yule mmoja wa kuangalia ambaye. Haleluya. Ariko tubebe tulipogera mu bivuga hari ikizuba rya kukuta wabura amazi wagira tumuntu aduha 200 mama njira mu ntare cyangwa akaruka. Haleluya. Bwana asifiwe. Tabia ya bibi harusi Yesu alienda akiwachagua. Ndio maana hawakumkana Yesu na hawakumwaibisha, walisimama imara wakasema lazima tukinywe hiki kikombe inatupiti. Ndio maana Wakristo ambao wamechaguliwa kuingia katika ufalme wa Mungu ni vizuri washikilie na wajue ya kwamba ufalme wa Mungu ni wao. Hakuna jambo ambalo hata moja, ndivyo Paulo aliandika akasema hakuna jambo naweza kutoa katika utukufu wa Mungu. Je ni wiki, je ni njaa, je ni uchi, je ni nini? Hakuna jambo hata moja onyiki tukukura hamwe n'ubugima na buri Kristo Yesu. Mbese ngoni nzara mbona nakubakube n'ingonga niki bakitunani. Sasa bibi harusi ambaye yuko katika fumo la kanisa, umugeni azaitwara umugeni igihe kingana aba umuntu yakoze ubukwe mwaka w'imyaka 2 amara kuzara abana 2 bishana neza kazana sigara muri mugabo we ngo niki watuzoreba muzoreba ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura yake ni 5 na haya 23 anasema nini? Anasema hayo maneno kwa maana Kristo ndiye kichwa cha kanisa na mke yuko katika fumbo la kanisa. Ni vizuri mwanamke amtii mumewe kwa kila jambo na wakati wote, hakuna limiti. Na ni vizuri avae mavazi mazuri, mavazi mema ya kupendeza. Na Biblia mahali tumesoma, tutakuja kufikia hapo katika Petro wa kwanza mahali tumesoma, lakini neno limetuambia nini? Limetuambia kwamba sasa huyo mfalme akaandaa harusi siku moja, umwami wategura ibirori nusu. Muri Mathayo na kuelekea katika house. Wamara kutegura ibirori ngo ahamagara abantu nyine baza invitation, akawaandikia barua kila mtu na yalikuwa katika harusi itakayofanyika tarehe 12 mwezi huu. Wote wao wakajipanga. Wa kwanza akasema mimi sitapatikana na ng'ombe zangu kule zimekuwa na mambo mzuri, sasa nataka nitembee na watoto wangu twende kuangalia ng'ombe zetu. Leo tutapatikana. Mwingine akasema hata sisi tumeandaa mipango hadi tukakose ndio tugie mwezi mkuu tangu tuone kama mkwenda. Bose baragenda abantu bari bafite invitation bari batumiwe tibitabo. Ariko nyuma Bwana sifiwe, wakati wa harusi akafanya mpango, kawaida watu wake wakaenda waliwaangamiza kwa sababu hapo ni wamestahili kualikwa katika hiyo harusi. Siku nyingine
ya hiyo harusi ilipofika, uwo munsi w'ubukwe gushitse, ashitse babwira abagaragu bati mugende hano nibarabara kurebe abantu bababwira bazi batambuka ibintu cyabateguye. Biblia ya Kiswahili imesema inaniandaa vitu vinono, mwanateguye vitu ziza nimeze neza none niko tabatasha kwa bagendano nibarabara abantu wabarangize kubasana ngoba bagesheje ngo barasabike wakawapa vitu za kwanza kukula wakakaa. Sasa walipoanza kukula, mahali tumesoma bwana wao mfalme wa harusi akakuja. Bwana sifiwe. Alipofika katika harusi, mwaha yake nagenda kwa hasonye, alipokuwa akitembea tembea, akaona mtu mmoja ambaye hana vazi la nini? Vazi la nini? La harusi. Bwana sifiwe. Hari vitu birango mugeni, hari imvugo irango mugeni, hari ibintu byiza bikwiriye kubaho kusohoke. Wahageze arategeka ngo araza aramwegera ngo aramubaza wese mwene data wavanga inshuti yanjye, ubu byagenze gute ko winjiye mu bukwe udafite umwenda w'ubukwe? Haleluya. Mbona umeingia katika harusi, uko katika harusi labda unakula na alikuwa labda kwa mahali kuzuri, na naona wewe mambo yako si mazuri. Akaamuru akasema ashikwe na apelekwe mahali atakaa ambapo yeye hataona harusi. Tunazungumza mambo ya kukaa katika harusi. Ni wale walikuwa wameingia abona rangi njiye. Hapo bali alianza hapo hata kiteza kitashwari bali nuko. Bali mugani, bali mukutana. Ubukwe bene bana bene data bagiye gukora, ubukwe budafite hekezo. Ubukwe bakwiye kwitonderamo, ubukwe bakwiye kwambara imyenda bambaye, tabia ambazo wako nazo bakwiye kuzigumana. Nico bisobanuye. Usije ukajiuliza ati ina uhusiano gani? Ina uhusiano mkubwa sana. Kwa maana harusi, kibali cha mke kwa mume wake, hakuna kitu ambacho kinaweza kufanya kichuje ama kiharibike. Haleluya. Ngaki tunakije kikuye gutuma ihuzu umwenda ishusho umugabo wawe yakubonanye akagukunda akikere gutuma ihinduka kusogeza umunsi urupfu ruzoza kwatandukanye. Umbaji takintu ihuzu yambaye, ukuntu yambaye, comportement ze, amagambo watu yatumye mukunda, amaso yiwe, amaguru yiwe, amaboko yiwe, ukwiriye kuguma kumukunda gutyo mu bukwe bwanyu. Ubukwe sinone gusa, ubukwe ni ikintu kizahoraho n'igihe muzaba mwageze iriya mugahura n'ibindi bibazo byo hanze. Muri Matayo 24:24 haravuga ngo iyo nzu ngo imiyaga iraza, imvura iragwa, imivu iratemba, ngo zikubita kuri ya nzu. Ngo ariko ntiyagira gute, ntiyabasha kugira gute, ntiyagwa, kuko ngo yubatse kurutare. Haleluya. Ngo umwami abantu yari abatumiye, watu walikuwa wengi, ndio maana walikuwa ni wengi, abakobwa banyuzeho ni benshi. Na Yesu abakobwa banyuzeho ni benshi, hano kitengera ariko bagenda neza bakukirira bakati nguyu kugira wumva neza kubuza rashize urakati nguyu urugendo rutetse cyane. Bwana sifiwe. Ukwenda kwa meza nige uzuzu. Bwana sifiwe. Tunakaribisha wazazi wa watoto ambao wamezaa watoto wakawalea, wakawafikisha umri huu, wakahapa ushauri. Arabse ina abantu bakomeye cyane, arareze abana, wamelea watoto muri ubuzima. Labda watoto wako Uganda, wengine wako huku, lakini mzazi anaamka asubuhi katika ukimbizi maisha haya, hana kitu, hana nini, hana kazi, anajitahidi, anapiga mtoto, umeamkaje huko, mko salama, unaendelea vizuri, lakaba halina, lakaba kieleza, lakaba sababu mahamza mgenda kucha. Hivyo wazazi ambao wamelea watoto wetu wakawapa ushauri mzuri, wakawafikisha mahali hapo,
kandi jewe sintekereza kuko habaho uruhare rw'ababyeyi gusengera abana. Ntabwo ntekereza sindizi ntibibaho. Rero ko murabona zo hari umuntu wogirira usibye shitani nyine shitani ntawe mukubiko nta muntu wogira umwana w'ibinanga gusambuka ibyo ahubwo kubavuga muza kubasengera. Ndio maana neno linasema katika Mathayo, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hakuna mtu mwanadamu ambaye anaweza kutenganisha ndoa, na ukiwa kitanzi ama mtu wa kutenganisha familia ya waliopendana, basi ni hayo yako wewe mwenyewe na Mungu wako. Ariko ushimiye ababyeyi bagira initiative ikomeye cyane, wazazi wa kimwili hata wazazi pia wa kiroho, ambao wanawalea na wanawafundisha, wanawapa maadili mema, bakabaheza inyigisho nziza, bakabahugura, bakababwira ngo mukundane, mubane, mwishi pamoja, mpendane, kwa sababu upendo hutoka kwa Baba. Tunawapa hongera wazazi, ababyeyi, turavuza Imana ibahe mwinshi, kandi nakomerezaho abana bacu tugende kubabona ari abari, tugende kubabona bafite karakteri zidasakera zo kubaha no gukunda Imana no gukorera Imana katika kazi zao, mahali wapo, mahali wanafanyia. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kijana wetu Egide tumufite ubuhamya, ni umuntu witonda, uzukora ikitana hose kandi uzukora ibintu byiza, ufite umurongo uri gukora ukuri. Mukomere Imana amashyi. Egide duhaye tuganira, ndamubajije ati Egide uzutanga igice cyake? Ati nzagitanga. Ati uzogenda urebe ku gitabo. Kandi nari ndumubajije kubera impamvu y'uko yari azanye impamvu y'umugore wiwe naza ashaka kugira ngo mubwire none niba mutatangaga igice cyacu cyane, none uzogitanga cyane. Ariko Egide arivuze ngo igice cyacu azagikiranukaho. Mbaza n'uyu mukobwa Ange, nawe ati nanjye nzagitanga. Ati nzagitanga. Ukomere Imana amashyi menshi. Ntabwo nababeshera ndi hano ubwo niko byagenze. Dusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 5 n'umurongo wa 1, Ananiya na Safira. Ntabwo umugabo wawe akwiriye kukubwira ngo tubeshe ngo nawe bene. Ariko usizuzo mushigikire kandi umugire inama, uwe karibu na yeye, umpe ushauri, umwambie hivi linafaa na tutaenda hivi na tutafika, na umshike mkono. Bwana sifiwe. Na utukue nafasi muombe Mungu, kwa sababu wazee wenu ni wazee ambao ni watu wa kumcha Mungu na wamewalea katika maadili mema, na mahali mumefika lazima mumrudishie Mungu utukufu kwa yale matendo makuu ambayo anayafanya. Basi wazazi mahali wapo, wazazi wa kiroho, wazazi wa kimwili, tunasema Mungu awabariki kwa matendo hayo mazuri ambayo wameyafanya. Wacha tuwaombe abafie d'honneur na bagarso d'honneur bose bahaguruke waweze kusimama. Yes. Mmependeza kwa salama kabisa, kwa vizuri. Na kazi yenu mmeifanya vizuri. Je, uko ntekeleza? Mimi mawazo yangu, mimi hufikiria kwamba hawa watu kazi yao ni kuombea hii ndoa. Na ni kuwa karibu na wao na kutembea na wao. Unajua kwa nini president anakuaga na mabodyguard? Kwa nini mheshimiwa fulani anakuanga na mabodyguard? Ni kwa nini? Ni ili waendelee kukaa karibu na yeye, wamsaidie katika hiyo uongozi wake ama hiyo wakati wake mpaka afikie katika lengo lake.
mara inalize taki tuchiza ko umuntu kubumizerwa mu maso yawe no kugira inshuti. Ubu mwebwe muri abantu b'inshuti cyane kuri aba bafite ubumuga. Muri abantu b'inshuti, muri abantu bakoze. Bwana sifiwe. Kandi mwambaye neza, mumeze neza murabere. Reka tubaze bwabo ababyeyi baje bare araza kudufasha kumufatira mikrofone kugira ngo abashe gusubira muri ano magambo. Mimi Ruturwa Ndagiro Egide, kwa uamuzi wangu mimi mwenyewe, nimekupenda wewe Nyamwizaange, bila kulazimishwa na mtu, uwe mke wangu wa ndoa siku za maisha yetu hapa duniani. Nitakupenda, nitakulinda, nitakutunza. Mungu nisaidie. Mimi Nyamwizaange kwa uamuzi wangu mwenyewe bila kulazimishwa na mtu, nimekuchagua wewe Ruturwa Ndagiro Ndagano Egide. Nimekuchagua wewe Ndagano Ruturwa Egide uwe mume wangu wa ndoa siku za maisha yetu. Nitakuheshimu, nitakutunza, nitakutii, kugira ngo urukundo rwabo rutagire iherezo. Komeza ubagire neza umubano wabo usabe mu bihe byose mu buzima bwabo bwose. Izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Nitakutunza. Mungu nisaidie. Pigia Bwana makofi. Tima ayo wateguye ira mukunzi wawe nimuririmba nimukubita amaguru hasi niwo ubimenya, nimuvuga amagambo meza niwo umenya ibyo ukora. Yewe Ruturwa Ndagano Egide, imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro yanditse wewe Nyamwizaange, kwita nk'ibimenyetso by'urukundo no gukomeza Fatih hagati hagati. Nyamwizaange nawe avuga ijambo. Imana izabibafashemo. Yes. Wacha tuombe wachungaji wote. Wacha tuombe watoto wetu. Tutakuja kumaliziwa na mchungaji Thomas. Misi na Yesu katika jina la Yesu. Haleluya Jehova. Mungu wa Yakobo atusaidie. Watu wa Mungu
wa waliokuwa wawili na leo wamefanyika kuwa mtu mmoja, na si wawili tena bali ni mwili mmoja. Oh Jehova, jina la Yesu tunanyanyua neno lako, tunaliweka juu sana, tunasema rehema na fadhili zako ni kizazi nisivyotamkika. Mwili wako wachache Baba, ngome yako iweze kuwazingira, ulinzi wako uweze kuwa juu yao, amani yako iweze kuwamiliki, rehema zako ziweze kuwa pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, tunasema leo ya kwamba imetimia leo, imefanyikana leo. Kila mtu anayehakikisha ameshuhudia, na sisi ni mashahidi wa kushuhudia kile Mungu ambacho umekifanya. Katika jina la Yesu Kristo Bwana aliye hai, umugabane ingeso yawe Mana ntizakomeza kubakurikira. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ikibi cyose gikikame uruhande rwawe, urugo rwawe uzabaho ibyishimo n'umunezero, kugubwa neza n'imigisha yawe iyo wabateguriye batangiye runo rugendo mwaha. Hari abantu benshi bazabungukiramo. Reka mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zituruka mu ijuru, ubuntu bwawe buturuka mu ijuru, imigisha yawe wateguriye Mwami Yesu niyo tubasabiye kuri uwo munsi. Reka ikiganza cyawe kijojoba ibyiza kizakomeza kubana nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro yacu tubisabye, amen. Nimetangaza leo kwamba Ejide na Ange si msichana na msichana kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura 19 na aya 6. Anasema ya kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe.
Baba, katika jina la Yesu, watu waliokuwa wawili katika nyumba hii siku ya leo mbele ya mashahidi wakubwa watu wakishuhudia, mati ukishuhudia, ninawaweka wapendwa hawa kwa kitu kimoja, upendo wako udumu kati yao, wafanyike kuwa msaada wa wewe na wawe kitu kimoja siku zao zote chini ya jua mpaka ile siku utakapokuchukua Kristo. Katika jina la Mungu Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Kwa milima na mashimeshi, milima na mashimeshi, kwa milima na mashimeshi, tunakusanya mwongozi wa programu na akomeze kufikia huko. abashimisha cyane ku muyobozi wacu ujye gusezerana kadusabe abantu bari gutanga amaturo kadusabe bari tubaze tuone mapendo basi wakiendelea kutoa sadaka na ujeno tewe ili watuongoze kwenye pamoja. Patrick. Meze neza ariko. Wale ambao watapeana zawadi kwanza, wapeana zawadi hii ya kanisa, tutapeana baadaye. Tutafanya mama kaanza kutangia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe. Twaje gushigikira uyu musore wacu. Na tumekuja kumsupport huyu kijana wetu. Ni umusore dukunda cyane mu itorero. Nasi tunampenda sana katika kanisa. Ni umukristo cyane. Yeye ni Kristo kweli. Nagira ngo mbwire iwabo w'umukobwa. Basi nawatangazia ko babonye umukobwa w'umukristo na cyane. mpata Kristo. Ni umuntu witonda, ni umukristo. Basi pole Kristo. Ni umuntu uzi gukora imirimo y'itorero kuko Yeye bikwiye. hufanya kazi za kanisa vilivyo. None mukaba mwatuzaniye umugeni. Na mmetuletea bibi harusi. Ubona batwizeye kuko azatubera kuko Pia yeye tunategemea kuwa atakuwa mtu mzuri kwa kanisa. none abamama twamugeneye impano Kama wamama basi tunaandaa yo kumushyigikira. ya support Mwigire hino. mama waweza kupita ili watoe zawadi yao. Katika kanisa Mtungwa sinzi icyo navuga ko na mtungwa ni mmoja wetu, sijui inaanza n'intwari babu rwose ni shujaa aza gukora imirimo myinshi na yeye hufanya kazi tofauti kwa kanisa. aramubwire madamu wiwe Basi namwambia mke wake kandi tumwohereza mu muryango wacu na tukakukaribisha katika familia yetu. ikaze rwose Sema karibu. dufite impano twamuteganyirije Yes, hanyuma
impano yo kwiyegereza uyu mugeni kandi tukubataha mu ideni ry'umusaza ngo umusaza yazomenya amakuru agaragara. Uzuri tutakuvugaho byinshi basi tutaongea mengi ariko n'umwana wese lakini tu ni umukristo mwiza w'itorero Kristo uzukora imirimo neza y'itorero fanya kazi za kanisa uzutanga amaturo y'itorero alitoa sadaka kama vilivyo icyakarusho na zaidi ya hayo agira impano y'ubwitonzi yeye anyenyekevu aritonze cyane yeye tumpole uzagenda mubibona na utaona hayo ni byinshi cyane twabivuga basi ni mengi ariko tunayoongelea itorero n'umutima wa Kristo lakini
kabisa kwamba umempokea Mkristo huyu. Mungu tukufu agaciro Na cyane. umepata kitu ya Turaza gutanga impano Natoa zawadi y'ijambo ry'Imana ya neno la Mungu. irimo zose. Na Itorero ryatanga amafaranga basi kanisa naweza kutoa pesa n'ibindi bitandukanye, na mambo mengine, ariko ijambo ry'Imana niryo rifite agaciro. lakini neno la Mungu lina nguvu. Rero torero twabazaniye umuntu Basi kanisa tunawaletea mtu, umushikire, mpokee ukoresha imirimo y'Imana, na utamtumia kwa kazi za Mungu. ntakicara adakora. Basi asikuwe mtu ambaye Ntitubagira ngo yakora iki n'iki, hatutawaambia kile alikuwa muzagenda akifanya. mumugenzura kuko impano z'Imana yabahaye, Na kwa karama ambazo tumepewa na Mungu, ariko yari ari mu murimo wa korali, na yeye alikuwa ni mwimbaji, yari afite ibyo akoramo. basi alikuwa na kazi ambayo anafanya katika kanisa na ataendelea. Reka dutange ino mpano, hanyuma abamama nabo baraza gukurikira. Basi tutatoa zawadi hii na wamama. Ukuri turamushimiye Imana imugisha. Namshukuru sana Mungu. Sabi Bariki. umwana iyo yitwaye neza Mtoto akichukulia agashimisha vyema, ababyeyi be agashimisha basi ababyeyi be. huwafurahisha wazazi, Ariko iyo yitwaye nabi na ababyeyi akichukulia iyo vibaya, bamubyara bazaseba n'ababyeyi b'itorero bagaseba. basi watu huridhika. Ariko kuba Nyamuhiza kwerekana Lakini ibyiza Nyamuhiza alichukulia vizuri, abatabikorera isoni tukaba duhagaze dushikamye na sisi basi tunashukuru Mungu. tuberewe dushimiye Imana. Imana yacu nishimye. Mungu asifiwe. Dushimiye n'umubyeyi wamureze Pia tumshukuru mzazi Imana wake ambaye imugisha amelea, neza yakoze ambariki kwa kuwa indero nziza amekulea kuba vilivyo. dufite kado bafungiye Sisi umubyeyi. basi
Ejide Pia tutawashukuru watoto wetu ikiwemo Ejide kubera ko yatwiyeretse uno munsi kwa kuwa ametuonyesha nani siku ya leo. kuko twamumenye Basi leo tumemtambua ko nibwo abaye umugabo kwa kuwa amekuwa mume kamili, kandi bibaye umugabo na ukiwa mume ubaye umugabo basi umekuwa mmoja wa familia, so rero abantu na amekuwa sasa mtu maana katika familia. Tumshukuru tugashimira rero babigize n'uruhare pia, tushukuru wazazi yaba mwiza wa byinshi ambao na familia ya Msishi. turabashimira ko mwabigize Washukuru kwa kuwa wamesaidia wakati huu. reka twihute Basi tukiharakisha, turashimira rero inshuti z'umuryango wa Buhiga washukuru wandugu na marafiki wa familia ya Buhiga wakutenda mema. gusoza rero namwe ingabo yo kwa Buhiga mwishimire simbashimire Pia nyinyi tuwashukuru sana. bihaye iminota 20 turi hanze Basi ni dakika 20 tukiwa hapo nje tegure hano ili tukiandaa na mahali tutakuwa kwa ibada ya pili. tugushimire uzatubaye kandi tukuragize n'ibindi imbere. Dushimiye kuko uri Imana y'amahoro n'imbaraga n'icyubahiro, wabanye natwe muri uyu mwanya wose kuva mu gitondo tugeze aha kugeza aya masaha. Twakomeje gukunda, twakomeje kubona ukuboko kwawe muri gahunda zose zo gusezeranya abavandimwe wagize kuri umwe. Turagushimye kuko wayoboye ibi birori, tukaba tugeze ku musozo aya masaha. Duhamagaye imbaraga n'ubwiza n'icyubahiro bwaje gukomeza kugendagenda hejuru y'aba bana cyangwa se iyi ndoba, ubwo bazaba bari iwabo, ubwo bagenda, uko bagenda imbaraga zawe zikomeze zibatwikire, kubera yuko Imana itaraduta turatureka ntiwotureka, tubifite kandi tubitekereza. Ndagushimiye kuko ukomeza kutuzigama, tukweretse ituro ryatangiwe aha hantu. Tanga umugisha ku buri muntu warambuye ukuboko kandi ugirire neza buri muntu. Ndagushimiye kuko utanga umugisha ku barambuye ibiganza. Gira neza mu mwanya ukurikiyeho n'ubundi w'umuryango, n'ubundi ni wowe turangariye, n'ubundi ni wowe duhanze amaso. Uri Imana iba no mu miryango kandi uri Imana izikora zose, itegeka zose. Komeza ugaragara muri ibi birori kugeza ku musozo, imbaraga zawe zikomeza gutegeka, amahoro yawe akomeza aganze, imbaraga zawe zikomeza zitereke. Mu izina rya Yesu turakwizeye kuko Imana.